abagore mufise ingorane n'abakobwa yo guteba ku kintu bitwa ubwiza nabwo nyene mwasiguye nabi. Ubu hari abibagisha ibisusu, abibagisha amabere ngo abe manini, bigatwara amafaranga bikazobatera n'amakanseri menshi. Munini ashaka kuba mwayene, uwirabura ashaka kuba uw'inzobe, uw'inzobe ashaka kuba uwirabura, ufise amenyo avuga ati iyo bana rindosi nyinyi. Umuntu wese ubu agenda atanyuzwe ku buryo abantu mu bintu biri mu mitwe yabo benshi no kumenya ikirato casohotse, no kumenya impuzu yasohotse, no kumenya iyo bazokwambara abandi badafise, no kumenya amavuta zindya zisiga kabigitangaza, no kumenya yatukuza. Ariko ibyo bintu byose ntabwo ari ubwiza. Wowe mu rugo rwawe ntuzi no gusasa, ku buriri bwawe hameze nk'ahagwaniye abantu, muri salo ni nka garage, impuzu zanurira muri kanape, amatuwarete yarapfuye n'imyanda gusa, amasahani n'imyanda. Ntuzi kugaburira umugabo wawe kare, umugabo wawe ntazi kujya kare, arataha ahubwo ukaba uwibereye muri salo, umugabo wawe agaterama akakurindira nkaho umenga uri patro uje gusiriveya uno gukora inspection. Ntuzi no guteka, umugabo warabaye umusirimu agaburirwa n'abakozi buri munsi. Ibyo ushoboye no kumenya urwara marike yaje y'urundi rwa, no kumenya imishatsi ya vrai brésilien ya fo, no kumenya hari ibigopo by'amavuta n'ibindi byinshi, no kumenya rouge à lèvres yaje idasanzwe. Ibisigaye byo mu rugo byarapfuye. Ntuzi guha karibu umugabo, ntuzi kumubwira ati sheri, ntuzi kumubwira ati bucya, we wibereye gusa muri salo n'amameshi. Ibyo ntabwo bizokubakira impamvu. Ibyo bintu byose mwabikaye ku mwanya baraba muri za sentare imanza ziri z'abagabo n'abagore, n'abagabo bafite amadiplome bize urwego umuntu wese yo bari, ariko n'abantu bakomeye ariko ingo zapfuye bariko barasaba divorce. Ugiye gukurikirana ibyo byose murabikora bakabaca inyuma, bakabaharika, ukazokwikangura usigaye uri nk'umuboyi n'umuyaya wo muhira. Umugabo yarigiriye ahandi kandi warabanishije, wambaye bigufi, wariyarangije, uri umushatsi uhona mu mugongo ukagera ino hepfo. Ariko ibyo byose ntabwo byubatse ingo z'iki gihe. Mu gitabo c'imigani 19:42 handitse ngo ineza y'umuntu niyituma kumva, le charme d'une personne c'est sa bonté. Ineza y'umuntu, ibyo umariye umuryango w'umugabo wawe, ibyo umariye ababanyi mubana mu rupangu, ibyo umariye abo muhurira muri bisi, ibyo umariye nyoko naso na bene wanyu, ibyo umariye abantu mukorana ku kazi, iyo neza yawe, ukuntu wakira abashitsi b'umugabo wawe, ukuntu abantu bakuvuga bakaza bavuga ati mu by'ukuri wararongoye umugore, ujya mugore wawe aratwakira, ntafuha, ntiyimyoza, ibyo kurya bizana nezerewe. Iyo neza ufise yo kwita ku bakene n'abababaye, iyo neza ufise yo kwita kuri nyoko bukatarinze kubikubwira, ahubwo ukaza wibutsa umugabo ati ndigitenge ndamushire, magafuko kumucira ndamushire. Iyo neza muzagende murebe no mu buzima busanzwe. Umuntu naho yo bafise amenya abiri yasohotse gutya, agera nka hano yasohotse, ariko urushaka kuruhura, wari ubuze igihumbi muri bisi amahera bayakwiye akayakurihira, ugenda uvuga ngo mpuye n'Imana, ngo wumva mpaye ngo igihumbi, ntabwo usigara ubona ari wa muntu wamenye yahatanye, ahubwo ubona wahuye n'Imana. Ibyo nibyo byitwa akamaro ko kugira ineza. Niyo mpamvu ingeso nziza, kwita ku rugo rwawe, ngibyo bintu bituma umugore akunda. Nawe bundi bya bindi byose mugenda kwihomera bijya birasanzwe, ntabwo biri mu bigize ubwiza bw'umuntu. Byoba isuku, byoba n'ibindi bintu. Ariko kwiyumvira ngo ko mvise umushatsi muremure ngo umugabo wanje ngo azonkunda, kwiyumvira ngo ko nambara bigufi nkagenda mpenye ngo umugabo wanje azonkunda, kwiyumvira ngo ninagwiza ubusakame n'ibirato nkamba muri salo nkagira gute ingohe nkamwa nkashirako izindi n'ibindi byose nkabikora, uzohura n'abakonona, uzohura n'abagukunda. Kuko ibyo byose barantu barabifise, ariko ingo zarapfuye babifise. Amakofe mwirirwa muyajya mubifise, abantu barahukanye babifise, barabaciye inyuma babifise. Mureke Imana iduhe kugira Imana mu mitima yacu, murondere kugororoka, kuba neza, kubana neza, kwita ku ngo zanyu n'abagabo banyu. Nayo bundi bisigaye n'ubusa.